Lo shuno wengongo ngikuthwesa uphaphu wenindlondlo awushayela amagongo ngiyakuthuma buya nendondo winkinga uhlafuna iphithi njenge obit baxaka njenge covid winkinga imali yeshebo xa ifuthi inkunzi yakhonyana lo shuno wengongo ngikuthwesa uphaphu wenindlondlo awushayela amagongo ngiyakuthuma buya nendondo winkinga uhlafuna iphithi njenge obit baxaka njenge covid winkinga imali yeshebo xa ifuthi inkunzi yakhonyana mana ngidedela iqembu lami ngibaqhumisa mhlaba libone lidlalayo usibiza ngengqungquli into eshaya maphika isuka inyoni impela ngamchuthi impi yesathi uyandiza sho ngamgcwabe phila wakhala ngaphansi kwesondo ngiyagijima yimo phantshayo yabalahlisa umkhondo lendlondlo bakhalele emkhondweni njengenje xolela amagilo zigulani okushuthi basemthola impilo kancane kancane le drip yacotsa hayi ngizwile sengizwile awumagilo madoda nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba ulalele lo muntu omemeza omemeza ngathi yakhala uyalila uTigo la kajama lichithekile awu nina bakamphuthu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lomhlabeni impedule madoda awu nina bedlamhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo nina bakazulu lezongoma nina bakamswati madoda nina basendebele nina madoda ngibingelela zonke igodi la kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngixolisa kakhulu bafowethu lapha ngithi mangibingelela ngingathinta amakhosi akhona bafowethu umhlaba ubanzi bafowethu lo bingelelayo bafowethu nguprofessor ngwakamkhize ngidaba phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye lombukiso yalo le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuwuhlelo olungaphansi kwesitebeli MPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni neyingqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni manje ke sesikhipha unyawo kakhulu ke manje abasesidedela nabaphethe ikhona uma ngabe ke awazi ukuthi uhlelo lumayelana nani lumayelana nje ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungafika khona si raise iawareness kubantu ukuthi abaqaphele izidakamizwa uma ungwesifazana ungena ezidakamizweni nakho ongayithola usungaphansi kwakho ungayithola usudayisa ngomzimba uma ungwesilisa ungasithola usumuntu ontshontshayo uma kusuntshontsho ungayithola usubulawa abantu noma uyithola usuboshwa uma ungwesifazana ungayithola usudayisa ngomzimba uyigcina usuyisulu salabo abadlala ngabantu abadayisa ngomzimba ningacabange ukuthi ukhona umuntu ofisa ukuyithola ngaphansi kwaleso simo so ngalama episode esuka sisuke singa-expectile ukuthi khona umuntu ozojaja umuntu esesimlethela kepha sisuke sifuna uzofunda empilweni yakhe ukuze nawe ungasigcina usumuntu olala emgaqweni ombatha oplastiki ongagcina eseyithola eyisulu sokufa efele ezidakamizweni bavuka njani ngiyaphila mfowethu ngiyaphila awubingelela ababukeli lapha ekhaya mana hayi musujaha uzomethisa ilapho mfowethu awubingelela ababukeli ekhaya bese kuyasichaza ukuthi umfokabani lo usukaphi ufunde pha amabanga phansi like i-background yakho nje ekukhuleni kwakho up until ungena ezikoleni uye emabangeni aphakeme mhlawumbe nokuqala ke kokuqala kwezinto zithatha indlela le okuyiyona ngicabanga ukuthi usekugcineni kwakhona la ngiyawuzwa ngibingelele ababukeli noma ngabe kuthi iziphi indawo la ifinyelela khona lo mbukiso la emakhaya igama lami nguSpace Dlingo kaZondi nondaba ngibhabha phansi eMaritzburg la ngiqhamuka khona ngike ngafunda amabanga phansi esikoleni sikuthiwa iSembubu Primary School yini Imbubu Primary School endaweni yase Sweetwater futhi ngike ngafunda ngaze ngaphothula khona emabangeni aphansi ngase ngidlulela emabangeni aphezulu lapho ngafunda khona unyaka ngithe awube munye bese ngiyashiya esikoleni wasuyaqeda wena ngisho njalo usudonsa kangaka 5 years into primary usiyohlula unyaka odwa high school waswathi sengihlakaniphe kakhulu ngathi ngizofundisa yena uzokopelisa izingane njalo impela cha eqinisweni mangikhuluma nje iqiniso kwaba ukuthanda izinto nokulandela abangane kwasengigcina ngehlele ezidakamizweni nami ngizengigama nqile wena ndaba yabona uma uyisho njalo uyisho ngendlela right bafoma uthi kwaba ukuthanda izinto ngoba lolu hlelo lokahlahle lokuqwashisa izingane ezincane okuyizona eyisengozini yokuwela kulento le so
into esifuna usitshele yona sifuna usithathe ukusuka nokuhlala ukuthi yini lena obukade uyenza esikoleni engekho right neyaholela ekugcina ukuthi ugcina uphumile. Sifuna uma ingane esikole ibuka lolu hlelo irelate, uma umuntu omdala ebuka lolu hlelo arelate, kuhambe ngokwezigaba. Usuku umncane wenza izinto eyibheke eceleni, understand lento leyo, waphuma endleleni weze wafinyelela la ufinyelela khona njengamanje. Umbuzo wami, ubuwenzani esikoleni le ebiyenza ukuthi kugcine sekunzima kangaka, futhi wena ubungumfundo onjani esikoleni? Esikoleni bengingane ehloniphayo uma iphambi kothisha, kodwa ngale mase nginabangani shamafole, bese ngiyingane nabangani impela yena bengikwenza impela okubheka eceleni ngoba bengibhema ngisho ugwayi. Ngawuqala kanjani ugwayi, ubonaphi? Ngawuqala khona impela ngifike emabangeni aphezulu, nabantu asibeke baboshwa kodwa abafundayo khona babuya ejele bese bebuya bezofunda. Ngesimo sokuthi sikhula nabo la ngasekhaya futhi siyabazi, nanokuthini siwesibheke ukuthi mhlawumbe ngenza emehlukumezeke esikoleni kube ibona abazokwazi ukuseka. Gcine sijoyinile ke egengeni yabo kanjalo, yabona. Uma ujoyina ke egengeni yabo kwengabi ukuthi wena ungabhemi, ngoba isikhathi esiningi basuke besebenzisa into ekuthiwa inombolo, okusho ukuthi wajoyina esikimeni sabo. Kusho nawe usuphakathi bazobe bakufundisa into ekuthiwa inombolo. Once bakufundisa into ekuthiwa inombolo usufana nomfowabo noma umuntu oyimbumba kanye nabo, ngoba lisekhe lokuphuma lokungena kuphela, yabo. Uyophokela ukuthi yonke into abayenzayo nawe uyenze, kodwa yize basuke ngakukhombile. Kuya ngawo ukuthi izinto uyithanda kangakanani, yabo. Into esibalekile kubona kuphela ukuthi usayiyo phela lento abayiyona, abakuphoqi ama-drugsini. Ama-drugs-ke uyawathatha nawe ngokusubona isimo njalo manihleli abasuke babisona ngokuba abayicabangi into engangokuba zibakhubaza inhliziyo bona. Abayicabangi nje intembi ngabo, so ngathi umhlaba uphetho wabo, yonke into imnandi makufika kubona. Nawe ukuthanda leso simo ngesinjalo mhlambe nawe ungathola usu right. Manje uyayidla lento abayidlayo. Mina kwaba nje into kanjalo ngagcina sengingena ke edakamizweni. Cha, ngathanda abangani, akekho wangikhomba ukuthi ngangena edakamizweni. Kuumuntu vele onasekhaya obe nesandla esilula, thatha lo ngibeke ubala. Yobe nesandla esilula sithi ngikhula ngingane. Kodwa kuba kwami nesandla esilula okunye ngoba besibaningi bengabe simina sothi ngikwenzile, yabo. Bengigcinezele ngasonke isikhathi sothi mina ngaze ngigcina ngisithatha isinqumo sokuba uma kuvele isigameko mhlawumbe sokuthi kilahle into enjenganesiza ngasheshe ngezwa mina angibe ngisabuyele ekhaya. Ngibaleke ngiyohlala kubona labantu asebethi kuba badala sebuya nasemajele kodwa abafundayo. Ngiyohlala kubona uma ngihlala kubona siyaganga kusenza yonke into. Mina ngitholakala phela le mali yokubhema le drugs. Ngihlale ke nabo kanjalo, yabo. Ngaze ngicina ngijwayela izinto ngokwenza ngathi ngoba ngicina sengiphatha ngisho imbese sengibamba inkunzi. Uyibamba inkunzi usafunda phi? Usufunda? Bengangisafunda khona impela, ngifunda grade 8. Ngifunda khona grade 8 phela. Ngoba phela lento grade 8 kubuya ngathi kuba unyaka kuwena owayimosha impilo yakho impela njalo. Uwona waqala ngawubhema, uwona waqala ngawubamba inkosi. Yebo. Hayi wasukwenza konke. Wasukwenza konke. Ngisho ukuhlangana nabangani labo. Like uphume ekhaya njani ongachazela umuntu nje? Awubeka isithombe nje umuntu ongalazi ikhaya uphuma kulona obuthi bekuye kulahleka into kusolakale wena uthothi akuwena. Yebo, ikhaya elinjani lo ophuma kulona ubekela umuntu isithombe? Ngizothi mina ngikhule nje uqala nginabazali. Ubaba ushone ngina 2 years kahle ngimazi ngamehla inyama nje. Into engimkhumbula nje. Umama ke yena wangilahla ngisemncane mangizwe. So ngina 6 months wangishana ubaba ngazi umama ngimazi ekhabo wamama. Into kanjalo. Shuthi into eningi zibanga ukuthi ngizolibeka nje iqiniso. Bengithi mangikhula ngiphila ngaphansi kwesimo la njengoba ngikhula isikhathi esiningi ngizothi no cousin ngoba abantu abazalwa udadewabo baba phecelezi uanti. Bebe nokusebenzisa ukuthi unyoko wayeseqa umgwaqo. Amagama bengiwezwa la ngikhula. Yezo lona ungangokuba nami bengizibuka njengomuntu ongamkelekile njengelunga lomndeni. Iyo magama njalo ngisho noma ngenza into ngenandaba ngoba vele ngiyabona ukuthi no angamkelekile nganesimo somndeni. Kodwa lokho bekwenzeka ngaphakathi ekhaya egcekeni ngaphandle ngokuba amakhaya bengikhonzile ngenhlonipho benginayo
mina inhlonipho ngizalele kuyona ngani noma ngiziyabunjwa ngayo umuntu nje ngiyamhlonipha umuntu omdala even ngisho khona manje ngile estradini umuntu omdala nje ngiyamazi ngiyamhlonipha hlale ngimnika indawo yakhe yabo bezama ungisiza nje ngisiza ngayo yabo lona ngizosho indlela bangisiza ngayo kodwa bengisiza ngokucasha baphinde futhi benze sure ukuthi nami ngingane ngabatsheli laba ngikhuluma kubona la emndenini ukuthi ngisizekile lapha ngoba bazi inhliziyo abaphila ngaphansi kwazo ongenze konke lokho nami bese ngikwenza bese ngihlohle ukuthi vele ongenze ukuthi angifuna lapha angifuni uqamba manga ungakuba mina ngishawe into engayazi izolona kodwa be appreciate nje ingane ngoba ngibona ngofaka endleleni ongenze ukuthi yabo lona bangibuyisa endleleni mhlawumbe babona ngiyaphambuka kodwa kube kabi ukuthi ngiphambukile nje kodwa ngizange ngikwenze ngokwezenzo ngempela ongenze bangisola ngoba ngina abantu abakhona abaphilayo uthini sebesasa njengobhuti kumina kodwa nababa awukhazini badala nginami bese beqale bona ukuphuza utshwala amantombazana ngokuba sehamba awulala ngisho club nangabuyi yabo sothi mina ngimbonile wenze leyo uma ngithi ngiyabika into kanjalo akekho mina ozongiseka yini hlale khona njalo uzomseka ngazwakali mina sengizwakale yena ngaso sonke isikhathi ungangikuba ngithema sengiqala ukwenza lento ezimbi ogwaye yonke into ngase ngibona ukuthi yonke lento kade yenze kumina njengengcindezi nokuthi nangifunwa laphana yezeni nami ake ngisebenzise eklist noma ubathathele okuthize uzobaphula inhliziyo njengento okuyiphindiselela tebezenzeka kumina ngoba nje makubeka nje ngembaba abakaze bangitreatise okwengane yabo njalo kuhlale kugqama ukuthi mina angisiyo wala ekhaya ungena ngabangani ezidakamezweni kulapha impela angicabanga ukuthi nasuka ngethayi kuzothi imoto isuke ngethayi angicabanga ukuthi naqala ngegiye liphezulu lento iqala ngogwaya abancane iqala ngamaluzi awusithathele nje ukukhula kwakho uqala ngamaluzi uwele ensangweni khupho uzugcina manje ungene ungene ukushuthi inkinga lapho ngiye ngangachaza kahle ngendlela kuyona efanele ngoba sho sokungenze kube kuningi kusengqondweni yami empeleni mina angiqalanga ngeluzi iluzi ngayibhema sengibhema le kuthiwa iphilisi empeleni ngaqala ngensango ukufaka into eyintuthi emlomeni wami uma ngiqala ngensango ngadlulela ephilisi ngoba izonto ebeziseduze nami ugwayi ngathi ngiyawuzama kwaye into strong engathi yangixhela emphinjweni ngayitshela ngathi ngeke ngize ngibheme ingakwatha isikhathi uzingibheme thema kusuka lapho sengibhema lokho kuthiwa iphilisi ngithi yiko wangihola wangikhanda ngisho inhliziyo ngoba ngigcine ilapho ngigcine sengikwazi khona ukubamba inkuni sengingasatshelwa sengiyiyela mina nasemajajini nameluzi ngiyigqekezela sengisibona isidingo sokuthi ngiyoyithola le mali ukuthi ngiphinde ngiyithole lento engiyenza ngikhohle izona zonke izimo ezimbi ezakuza ngehlekela kushuthi ke ngokwenzeka kwezinto kwenzeka izinto ke endaweni yazi mase naziwe njengabantu ababhema idakamizwa into nento eyenzekayo noma nihlala khona niyiqembu noma niyogenge enibhema khona embi noma mhlawumbe lithontshontshiwe beke bafika abantu bahlasele lapho bezobuza ngendlela hayi ukuthi cha babuza ngomlomo bese bebuza nangenduku ukuthi ngabe mina nenze lona ukuthi ngisulimala ngento ongayenzanga ngempela thina ke sasithatha isinqumo sababili ukuthi kunokuba silimalele into esingazi ngoba kasenze besingagangi endaweni asivele sihambe ongcono siye ngasethawini siyokwenza izinto la singaziwa khona ongcono ngoba la endaweni soyifela into esingayazi ngoba endaweni besingaganga into besidujene ngayo ukhala endaweni asiganga ngokuba leli qembu leli bengina abantu abebi amakhanda abengafuni ugange ngempela endaweni uyibona abahola abashaya inombolo abasuka ejele abangafuni ukuhlumeze umama nobaba uyibona abasiki iyalo ukuthi umama nobaba abantu kumele bahloniphe ngaso sonke isikhathi umuntu omdala kunawe uma ubaba kwena inombolo ngithi sankazi yabulala ngaso sonke isikhathi ihlala iqhakambisa ukuthi umuntu omdala uyamhlonipha ongakuba nabi bengafuni ihluphe endaweni yabo kodwa sabona nje sengenzeka ngayo izinto kwase kukhona la abacashile ngathi noma sesiyaziyo bebenza izinto la endaweni kube kuthiwa ithini la sathatha isinqumo sami ngcono siye ethawini uzosala kubonakala kuhlale kusasale kubonakala yabo lapho sahlala ke ethawini aqala khona ethawini okay vele ukusuka kwakho seni ethawini lapho ubusuvela ungasahlala egcekeni ekhaya bese ngasahlala ubusuhlala phi bese ngihlala ngithini umuzi lo uzwe indoda futhi kodwa ukuthi amadoda wasekho sokwasala abantu besifazana naye ke
umfana wakhona ekuthiwa uThabiso okulona leqembu lemgulukudu naye kusho kahle kahle ngizothini umuntu kubo la ekhulele khona la ngisho khona ukwampunzi edlemini uyazenzela nje akanaka ukuthi wenzani noma ngasiphi isikhathi uya esikoleni noma kayi into kanjalo besigcina sihlala uthurumo seceleni khona lapha yabo noma efika nabangani bakhe abambuza ukuthi hey ubani lapha kuthiwa namakubo ngiyalala lapha ababuza into kanjalo nje ikhaya nje kanjalo ngokuba ke lapho sasuka lapho sabona ukuthi angeke so silima inhlenge ngoba ngesikhathi usuhlala lapho abomndeni wakho bebethini ngakutshela ukuthi ila ngabona khona ukuthi abakaze vele baba nendaba nami ngoba zange bayihluphe ngokungifuna ngoba beqhileni nasekhaya yabona kodwa ngiyazi ukuthi bebezwe ukuthi uyabonakala endaweni ethize abazange kodwa bayihluphe ngokufuna ngoba ngaze ngahamba ngasathatha umuzi ukuthi ngiyohlala edolobheni. Okay, njengamanje nihlala la uma kulahleka izinto emphakathini ngabantu bokuqala abasolwayo njengamanje nithatha isinqumo sokuthi nihambe niyohlala eThawini. Yebo. Ngiqhamule lapho bafu. Yebo. Ngiqhamule lapho. Ungaqhubeka. Okay. Isithatha isinqumo sokuhlala eThawini. Yebo. NaseThawini ke impilo ifika ibe nzima kakhulu ngoba khona ayikho into ozobuya ithole yamahhala. Ngcono ngasemakhaya so basakwazi ukuthi bakuphe ngoba ungane ekhule endaweni bayakwazi. Bakuphe lokho bakufaka. Kana masibanibani. Neke lana ke eThawini siyashintsha isimo ngoba yonke into umele uyiphathe imali ngesandla. Mina ukuthi uyisebenzele manje ukuthi umuntu osebenzayo. Ukuthi uyiqela manje umuntu ocelayo. Phumethe ukuthi ukwenzakho. Manga ukuthi mhlawumbe ucosha amathini namakhalibhothi kodwa nje kumele ukuyithuthuka ngoba ubamba inkunzi ubamba inkunzi mawuthi uyaqhekeza kumele kucaca kuyaphoqa ngabe unamanga uthi yena imali vele ithanda thola ngendlela eqondile sawo yebo akazi thola iqondile eqondile ucosha amakhalibhothi noma yona indlela eqondile sikwazi ukuphanda ngale kodwa yenye indlela uzithola imali ekwanelisayo kuyomela ukwenze okuphambelene ngalomthetho sonke isikhathi yona ndlela sikwazi siphile ngayo nje basila kodwa iningi lethu alisayithanda lempilo ngikhuluma nje nami uqobo sidamisa esathatha isinqumo sokuthi singene kusona sasingazi nathi ukuthi asiphumeke siya enjoy impilo ngaleso sikhathi sithanda indlela esidabana ngayo sidaba ngendlela ungakazi uzwe kuthiwa nginento edabana ngaleyo ndlela sithatha sikubeka uyakhe indawo elakwelekhe izinga wedwa ngokuba once wabheka ubona ngathi unayo yonke into ngokuba ithako zayo ezisetshenziswe khona ngathi izona lezi khona ekutheni ungabusakwazi ukuphuma cause walibhema kwaphela isonto sungeke usakwazi ukuphuma isuke isikhomba yona ukuthi ngithole futhi ngibhema la uthi ngiyama khona nothi ngirelax kancane ngingabusayiphanda lento kuzoba namalungu omzimba abhlungu ngokuba ikhanda ngibala ikhanda kulawo malungu omzimba uma ubhlungu ikhanda ungangokuba lipheli kuphela izinsuku ayikho into ongayenza ngokuthi awulali ngisho ebusuku isisu sibhlungu yabo umzimba ukhathe ukuthi awukwazi ukwenza lutho ngisho nokunyathela lapho ngasengesikhathi kuyaphoqa ukuthi ithole lento once ayithola ubuyele esimeni emzimbeni yabo which is iningi lethu liyathanda ukuphuma futhi liyafisa ukuphuma ukuthi lezi inhlungu ababhekana nazo mebethi baqhele egcineni kwaso lesidakamizwa awusibambe ngomuco yiwani nje namhlanje uphuma kubuhlungu umphimbo ucula uqala uphuza amanzi uthe uyacula ngithi wena uthe uyacula ngithi wena lapha angisenanhliziyo ngani ngizokuthanda kanjani ngani ngoba wayiphula inhliziyo yami noma ngathiwa ngiyaxola manje zokuhlalisa phi ngeke uhlale emaphashini phela zoncisha umoya maye waqale wancisha uthando angisenanhliziyo ngani thanda kanjani ngani ngoba wayiphula inhliziyo yami mangathiwa ngiyaxola manje zokuhlalisa phi ngeke uhlale aphashini phelo zoncisha umoya maye waqale wancisha uthando sengafakela inhliziyo yewashi mayithi ncinci isikhathi sabanye kwamele ungiphathise kweqanda ungifukamele manje ngifukanyelwe abanye abathi ngimuhlo kwegolide wangishiya wena ngikhazimulela abanye manje ngilesi sibo wasidungayo washiya singcolile kodwa manje sesicwebile inkinga sibhukudoshaka
Ngilehlahlo buthola kusumthunzi wajike wasinyela manje uthubu sunukela wena ngithu libhokolo wena ungishaya sengixolisa maye ngubonga umhlaba ngokushayela wena. Hayi ngizwile mina. Sengizwile. Okay. Lento umculo ngoba awukazi ube nesikhathi. Ubuhlupha uyoza udibana phi nento umculo yazi ngitshela into ongayazi we unique kunabaculi aba unique ukuzo into unique into especial you are a special artist unjengosijava ngitshela abantu aba unique umuntu oqala lo ofika ekhanda lami khona lo mfana wakuthiwa umlindo the vocalist ngesikhathi efika wasifikela nento unique iyangixaka ukuthi into yakhe iphela kanjani khona izinto eingapheli khona umunye umfana ngiyamkhohlwa ukuthi ubani umfana lo unokushaya isiginci lapha ku Facebook uyacula lemculo lena abantu abangayiqonda abangaculi njengabanye understand le nto leyo umuntu into unique into nje ewuyena umnikazi wayo uyayiqonda le nto leyo so uyithola kanjani indaba yokucula Ngizozithi ukucula kusukela ngimncane bekuyikhona belikhona ngikwazi ukulingisa abantu mebecula futhi ngemlingise ngalendlela eswecula ngayo nangephimbo lakhe kodwa ngikaze ngize nginaki ukuthi ngabe yikhono leli kumina ongakungelinye ilanga nami ngingazenzela ukusokwe yami inhliziyo ongakaze kube khona yazi lokho okay yazi mfethu phela mina I'm an artist yazi uma umuntu othi mayecula kube nabantu akwazi ukubalingisa kuba nzima ukuthi ayidiscover ukuthi uhlobo lomculi ugcina eculisa kwabantu abathile ugcina engayitholanga umjalo bakhe understand le nto leyo so wena uyithola kanjani ngoba usuphuma eceleni kanje nje uyinto esingayijwayele ngizokhuluma nje iqiniso la lo mculo wami nje obuzo nje ubunjwe kanje nephimbo linje ubhaliswa kwembongi futhi ukubhala kwakho njalo ball pen ngiciko nje liphelele futhi ngiyayiqatsha ngalokho ngizothi nje ubuso ubumbene unje kwaphuma iphimbo elinje iflow nje uhlobo lokucula lukanje lana kuya ngikuthanda umculo mina ngithanda kakhulu uMaskandi ngeke ngithanda afro pop njengoba ngithanda lo mculo uMaskandi afro pop afro soul thathe konke iphimbo likaMaskandi le afro soul le afro pop ngase ngikuhlanganisa ingxube evane kwase kuphuma okwami ngeke okuhlukile nje ubukuzwa nje kuhlukile futhi nginambithiseze kunjalo nje kushintsha ubani umuntu umculo omthandayo la yazi ngizobe ngathi uyabhula kahle kahle ngizothi uyabhula lokho simshilo simbalile usijava hawu kungane na indlalifa kungane na lwamfethu umecula umculo wakhe njengomuntu mina obunjwe ngawo umculo ngiyangibona ngathi udokotela umculo lo ukuthatha kubeke la kumele izingene okumele ubeke khona yabona akadukise endleleni uzokwakha ngomculo unedlanzana labantu ekumele azolihola ngomculo akazili kuzokhipha endlela ngene umdukisi yabo lonto ngithatha nje njengengoma yakhe yangihlaba unixhele emayithi linda sikafika isikhathi sakho injalo asonke isikhathi mase kuba uBig Zulu awu madoda inkabi mase kuba igcoka melisha bese kuba ugomelisha umthandeni manqele mfoko manqele mfoko phosanyathu kushiliza ongangokuba ngiqala ukubhala ingoma yokuthanda bona ngabhala ingoma ethi imthandazo yepharo wafaka amagama abo usayikhumbula yini leyo ngoma yebo yokuqala impela kodwa ithi njengoba singama street kid nathi sabantu siyecabanga njengani bo nami nginesikhathi sokujula ngekusasa lami mangikhuleka ungangibuka emgaqweni ngalethwa into zomhlaba lana masimemeza sabelani nje sonibikela udaba masingqongqoza sifuleleni bo sonigileli mkhulu siyavuma sifundile sinamakhono nethemba singaphumelela anivuleni intuba hlubeni ngasibukeli phansi ngisitshala amakhono oqhakazi kusasa sifuna impumelelo siphethe lutho esandleni sinamathalente nami ngiyafisa Lord ukuthandwa njengosijava ukuze ngiphumelele empilo nami ngiyafisa Nkosi
ukujuma njengenkabi kuze bangibiza umuntu nami gqoka amelisha liyangibusisa maye lingenza ngiphile nami ngiyafisa Nkosi ukuthandwa njengosjava. Okay, kuzwakele mana-ke bafu uyazi ukuthi uma unique abantu abangawu-understand umculo ngeke beze beqonde omunye umuntu unique oyokwazi ukuthi ekusize kule nto le kahle kahle ufisa ukusiza ubani ngizomlanda fresh mina lo ngokwakubuka amaciko ami ngokwabuka nje amaciko ngokwalandela ngesikhathi sincane ngisithola ukuthi ngilandele wona amaciko mina mangilalela umculi ngilalela indlela acikoze ngayo abhale ngayo ball pen uciko lo ubona mina kahle nje umuntu owufila umculo futhi ongawufela ubeke nje kanjalo umculo nje uyibona mina ngikwadlala ngisho ibhola ngishoni ngazi umculo Big Zulu iyabhala leyankaba ngifuna uqhamba manga iyadlala ngepeni mina ngithathi ukuthi ibeat ithini nje uyithatha ibeat uyibecela ngakukhona muzongilethela lento ukudla kwengqondo ukuthi kunikezani ingqondo kunikezani inhliziyo ikona kuphele kudingayo njengoba kubalulekile uBig Zulu noSjava ziyabhala izansizo umculo wabo ngokubuka amhamba nethonga thatha kubele lozinga kumele kubeke lona no ndoda sizobalanda fresh awukhulume noSjava noBig Zulu la ufisa bakusize ngani mina nje angifisi kahle ukuthi ngibe njengabo ngelinye ilanga kepha ngifisa emandleni abangawafaka bona bangivulele eyami inkundla ukuthi nami ngidlale yami indima ngingabuke njengomuntu ongaphansi kwabo mangenza umsekelo ngifuna bangithathe bangibeke lezinga lomuntu uqhamukele into yakhe yedwa eqhele ufuna ukukhuliswa into yakho eceleni kucace futhi ukuthi lento le ikasibanibani ukuze nami ngiyoba umlando esisukulwaneni ngelinye ilanga ungathi ukuthi waphuma ngaphansi kwesandla sabani cha yebo ngizodinga yebo izandla zabalula izandla njengoba ngiwile nje bangidonse ngivuke nami ngithi ngithi ngihambe bese ukhanda umhlaba wakho bese ngikhanda umhlaba wami into engisize ngayo yebo vele izinto ezagezana mhlawumbe ngingaba ngaphansi kwesikhashana ngaphansi kwabo kwesikhashana kodwa ngifuna ukugqama ingoma nengoma engikhimayo ukuthi cha eyami uqobo futhi yimi engibhalile ngaso sonke isikhathi no uBig Zulu indoda engenawo umona indoda engenawo umona indoda ethandayo futhi ukusiza abantu I think uzokujabulela ukukusiza hayi ukuthi sengimbeka itshe emhlanje uma ezoba namandla ukuthi mfowethu akulekelele I think uzokwazi ukuthi akulekelele so mina iyodwa into engizofuna ungilekelele ngayo ngifuna uqala unqoba idakamezwe nansi into uprofessor afuna umlekelele ngayo ngoba kuzoba nzima ukuthi mina ngikuthathe ngusebantwini abazokululela isandla ekubeni siyazi inkinga ukuthi inkulu kangakanani ngemuva uyayiqonda leyo nto leyo so besingakaqedi besidlule nje lapho siyakude nawe ndoda ngoba ugcina manje uhamba usubamba inkunzi ugcina ungena emajele ugcina kwenzeka zonke izinto usuboshwe kangaki impela ngisaboshwe kabili kanti uhlale nini emgaqweni sukela ngo2012 kuze kube namhlanje kepha ngisaboshwe kabili okokuqala ngaboshwa ngajika endlini zokuxoka angizange ngize ngigwetshwe kwakwenze njani awusilandise story ukuze mayethi inkosi enkantolo awusixoxela ukuthi kwenzakalana lolu suku hayi khangizolo benga ngikhuluma iqiniso njengomuntu efa unobona umuntu efaka seselesakeni walengisela emlilweni khangizolo khuluma shoot kahle la oqala ngiboshwa ngabanjwa ngesesigamekeni sokutshontshwa kwesondo lemoto elisipele futhi ngabanjwa nje cha right handed ngiliphethe ongakube ngihamba naye uqotsheni wabanjwa uqotsheni ibanjwa amaphoyisa kametro ongakube ngihamba naye wakwazi ukuthi aphume ngesamagundane yena wabale wangishiya kanjalo andubula unjalo impela ngase ngisala ke njengomuntu owazi omonile ukuthi cha ngonile kuyomela iphutha ngilivuma sonke isikhathi ngisamukele noma ngasiphi isijeziso ngase ngivuma ke inkosi enkantolo yabheka lokuthi futhi usemncane lo muntu udliwa yini okwesibili okwesibili ke ngidliwa cha inkunzi
inkunzi zoyibeka nje ngesizulu ukuthi inkunzi ngoba ehleliwe impela sasiyobamba umuntu wayesebenza ecar wash okuyena obomthatha njenge manager ophathime umgcini izimali wakhona ngokuba uconnection kodwa waqhamuka ngaphakathi ukuthi uphuma ngasikhatsini futhi imali uhamba naye endlini ekseni bese uyavuka akayifaka ebank ngoba ngesikhathi ashayisa ngazo usuke ngasakwazi ke emabhenki asosevaliwe hayi ke thithi laba samlandela nesibhamu sethoyiz nembese angikhuluma iqiniso ayisemlandela esibheke khona le majaji nesiview yimi ngoba iphethe isibhamu sethoyiz mina ke isibhamu ngiyasithanda ngoba ngize ngilinganise ngisho singekho ngisakhula bengithanda ukuba isosha isibhamu nje ngiyasithanda ngasithola ngisho siyithoyiz ukulinganisa impela ngathi ngistarring ngaso bese ngiphuma sasiyithoyiz impela kodwa manje sasiyinsimbi ongangokuba mangisidonsa impela ngihlukanisa ojantshi uyeza ukuthi hayi insimbi impela yile ukubiza item impela hayi ngokuthi sasinolwazi nanomuzi wakhe sahamba sakhona safike sabulala imoto yesango ngokuba kuyamphoqa ukuthi uma efike lapha adilike isanga lidonse lapho ke ubalo lokuchule bokubulawa kwemoto cha ngizosho nje ngangifihli hayi kwakuyimi impela wona usatha besikele nothini khona umuntu abona kusho ngafunda ungabi nalo ulwazi lencwadi kodwa khona lokuhlakanipha kwendalo uyibuka into uyibuka ukuthi yabo mangayenza kanje ongenze ngiyenzeka kanje futhi nje umbukele ekhaya makufa imoto ethi uyangena uyavula sekulate kumele avela aphume nevolovolo straight eqinisweni maye nayo into angayivikela ngayo kumele ashesha idonse impela bese ezandleni uma ephuma kwatheshe yashaya ngoba ngempela bengadlala kukhona bebekhona kuyenzeka ukuthi ifile nje ngencisi ukuthi ayifile kodwa ukuza phepha ngenza shoko sebenawo noma khale ekhuphweni ahlala ocingweni afuna umuntu ozomsiza ukuthi babu at least babili ngoba sikhathi manje usathemba umuntu akuphephile ngiyuthembe ngisho wasekhaya imbali ngeke uthembishe umuntu osebenza naye ngoba nakho lo wayedayisa umuntu osebenza naye lapha impela awojasa umuntu osebenza ngijabona uwe lo uyobulala imoto hayi mina ngiyibulala imoto ngangiphethe into ekusuka intombazane proper umxhali impela funa ka sengifundisa impela ukuthi ngakhona labo bhuti bokufika abahlala khona la esithawa ngaphakathi ngambuza ama usho ukhiphe i-electric gate kwimoto uyikhipha kanjani naba bula ngitshengisa nje kwalula wangitshengisa ngiyakaphi akwasekulula ukuthi ngilapha ngiyikhipha ngoba konke sisokufuna phakathi yebo lona imali connection nayo uphume ngayo ngoba mfethu ukufika kahle kahle mangikhuluma iqiniso yena wayefuna ebale kakhulu kuyena i-laptop ayiphethe lo muntu neselula sasingeke ngisifike suke siye ngesinza singazi ngayo ngathi niyabhula hayi kwenzeka ke lokho yayibona lonto kodwa ekugcineni engingakusho njengomuntu ngene isikhathi osesitholela isijezo sawo leyo nto yabona futhi ongafisa ukuphindele futhi lefanayo lana isizulu sesikuveze ukuthi iqhuzwa kabilethele ukubula lokho njengoba sengagwetshwa ngasithola ngesijezo siphelele angifisi ukubona ngiphindekile siyasima ngoba ngifundele likhulu ejele angifisi futhi ukuphinde ukubuyela ejele liyampilo leya angiyithandanga angenza ngiyibona njengomuntu angifisi futhi kuthiwa isitha sami ngisonda nganani angisifiseli ukuthi ube sejele mina ngabisebenzisa kumnsizwa ukuze ngisurvive ejele okay awukhule nayo uqhubeke lapha ubulala igate angalibulala igate uzufika khona phakathi ejele lapha usunenkenga khona athi ngalibulala igate njoba la elandelo ulandelwa ngemoto yakhe lo muntu wena keep connection angayazi kodwa yena yabo nje ubuya mechanical lo muntu khona keep connection usinikeze enye imoto yabantu ezikhandwayo yabo uyihloko lemoto iMazda 323 shuthi bafo umuntu mayeyo eyokhandisa imoto kumakhenika kumele abe careful ngoba phela nakumanje ungayithola usecaleni manje ngemoto kade iyokhenikwa isithathwa kuyokwenziwa ngayicala kodwa ke aqikekelayo angeke athathe number plate yakho ukuthi noma yipi number plate yakho mhlawumbe ngoyisasebenza bese efaka yona into ebalekile ke emotweni mayisitholakala endaweni esigameko ukuthatha inumber plate ngoba kulula ukuthi ikude imoto ubese uthola lezo number ezitholakalayo ukuthi imoto kaSibanibani kusebenza inumber plate isikhathi esiningi bathi bathi number plate angeke bathathe yakho uyazi ufaka nezinkingeni yabo mhlawumbe usine imoto inumber plate umuntu osayifela nje yabona ngoba nabanayo ama number plate phela amaningi shunda ngolo ngasonke isikhathi umbukeli ubukele njengamanje akuqekeleke nako lokho ngoba ngelinye ngaba nebhadi bathi kwaqa ayithuna impela seyena niseduze ngoba phela kanandaba yabo
amaqala ahle wena kodwa ke ngikho lapho yeah namlandela ngale moto lena yayizokhene simlandela ngale moto le cha akalandelwanga kahle kahle yeah afika wahanjwa kwadropha mina qala lo ozophela uzogutshula la yabo mase ngiyaqhuba la embaleni nayo insimbi yami umlungu le eyithoyisi futhi ngase ngazi mina yabo mase bejika bekule movie base escort khona mina ngiphethe nje kuyifonela encane lokusekubiza ngobhobhokana okakanoki bengitshela ukuthi awuseduze uyazi umuntu akuzoyibona miqhamuko uthe mengena nje awuthe shaya imobilizer luthi igate waphuma hayi uthe mephuma efika nje kulona igate ngoba secela ivele embaleni ngase ngiphuma ngiyibeke enqondweni ngase ngiphuma ngiyibeke enqondweni hayi cha waxolisa indiyamba kwethu la sixolisa indiya lalibuza sithathe konke lekufunayo kusicela singalilimazi nami njengomuntu ungakaze ayitholeke isasimo futhi ungakaze limaza umuntu yeah kangekho enqondweni ukuthi ngamlimazi ingqondo yami ngibona ukuthi ngithathe lokho ngikuzele ngihamba ngokuba ngilikhuluma iqiniso nayazi alikhuluma enkantolo yimi engaze ngamvikela ukuthi alimaze ngoba nisihamba nabo benenhliziyo ezini ngaze ngamvikela impela ukuthi alimaze ngoba nabo bephethe lokho okucijile mina ngiphethe lokho ukuba ngena enhlama ukuyithoyiza usabisile nje ukuthi kuma njengesibhamu sangampela futhi kuyinsimbi hayi bangizwa abafika basiselo sesithasela khona kanti njengoba siyenza lento kunama security la kade emajalidini okuthiwa blue security cha ngisho mhlawumbe iqhubeke khona ngoba phela bapaka noma ikephi wasibona kodwa uye wasibamba futhi uye wasilandela enesiqiniseko ukuthi bashone ngala direct amaphoyisa bashone elekelana nomuntu omunye ohlala khona emajadini komakhelo noma ngazi noma uyena emakhelo afuna blue security futhi uma nakwenzeka kanje kodwa nje engingakusho sabanjwa khona emajadini singabale ngisho nakakhulu nale moto yabantu imoto sabona cha ingathi ijambisa siyajawa sajilika sajika sabaleka ngenyawo nabamba indlela ezincane kodwa manje lesibaleka ngayo asifuni ukulahlana phela sibaleka sonke ndawona nawe yazi inkodo semajadini kanjani akulungile uvela weqe nje stop nonsense sokubaleka sonke umgaqo siyothola le ndawo ehlathi ngena khona akanti asibuzanga elangeni seyibaningi kulaleso sabanjwe nje right handed yabo nami ngabanjwa nethoyizi dami lesibhamu kodwa laphenduka isibhamu esifa esemthethweni efana nangampela mase ngiboshiwe ngoba phela ikwazile ukwenza into aggressive nembese yabo owethu wazi ukumanage ukuthi awulahleke ngoba uficwa ngakuyena waficingena lutho nefoni amazibithi alikho izibithi mina latholakala kumina ngatholakala nje nesibhamu lo waphethe isikhwama semali ke lesithathile nesikhwama se-laptop kuphethe kokubili lo munye walahla ummese ephethe efonini lo futhi uzubona unenhlanhla lokwazi ulahla ummese waphinda waphunyuka khona futhi endaweni esigameko wabaleka babe ngeke bajahena bashiye thina futhi yabo lo walese sokudubula abo besithatha wasala thina hayi sasala ke sasikhalela kanjalo sasibalile masifika enkantolo nje uyazi ngeke liqulu icala ngendlela ayinokho umuntu enike efika bingelela ukuthi hayibona la hayi funi nami mayibuza inkantolo hayi ngivuma icala angizala ngiyidonsa ngoba ngiyazi vele ngiyenzile ngizela sikhathi ngase ngimtshela nani no ngiyenzile into nento ke mina ngiyenzayo emva kokuyenza ngibe nonembeza nokuyisona indlela engidalwe ngayo yabo lonto kuyenzeka futhi kuchingisayo yena kube khona ukuyisona nonembeza kodwa yazi ngize ngobani ngiyenzela laba ngifuna babone nami ngiyinsizwe ngiqhubeke ngikwenza kahle kahle ukwenza into ezimakazi ube khona enhlizweni yakho njengoba unamanje selongabuye ejela ngikaze ngenza into baze bangibiza scout baze scoutini ngibatshela ngisoze ngenza into ngifundile singaka isifundo mina ngalivuma icala wazoba ngiyagwetshwa ngagwetshwa 7 years in imprisonment ngoba akekho kwathatha umuntu songisane yila kwasingenela khona basekhaya kwakufanele kubonakala isibane endaba yini nami kufanele ngise under age ngijuvenile ngaba ne social worker lenkantolo ukuba lingimele phela mase ngithola inhlala ezenhlala kahle yini ukuze ngizophuma ngephansi somzana uma ngisemncane ngivumele ukuthi ngagwetshwa yila bathi abasekhaya khona bebetshese ngafa befonela kodwa ngalitshesa vele kwenzeka kanje ngizingihamba elabona nalisweleka bafika imbuzo lababuzayo lokuthana ingane ina 12 years nivumela kanjani sami ngomuntu ona 12 years singakwazi ukuthathela isinqumo sona samqondisa ngoswayo nje la bahluleke ukuphendula lo mbuzo ngoba khona lo abakufihlile esikwaziyo thina njengomndeni yayibona ukuthi kahle kahle lo ngeke kubalule mhlambe abantu njengamanje ngiyaxolisa ngalona kodwa mfowethu njengomndeni futhi ongangokuba
ngagcina ifuna ukuthatha nomphefumulo wami ezinye zezizathu engigcina ngihlile la ngihleli khona njengamanje wena ongafuna ukuthatha umphefumulo wakho yebo ayiqinise elimsula lelo angihleki cha ngekubenje ongakuba okomfethu omdala umphefumulo wahlala kwagcina ukuthathile kodwa ayezomndeni ke angigcile njengalapho umfana omdala wagcina uthathile wakhe kwagcina nje unqobile ukufa ngesandla somndeni ndithi nginingi nje kucakela nokungenzeka yize noma ngakazi ngibe lapho ngengqondo ukuthi ama-drugs ngingenela ukuthi ngigqiba lezo zinto yebo ngisemncane ingqondo ibisemanzi ngaleso sikhathi izinto eziningi ebeyitakelana phambi kwami ngamehla ameze ebuhlungu ngibuka namagama abesinda ngaleso sikhathi mhlawumbe ngingasho ukuthi angeke ngiqinisekise ukuthi siwona nami ngumuntu oyithandayo izinto kunamagama ngaphezulu uthanda izinto amagama sekuyabondelana ngimncane izolonto emgwaqweni wahlala una 12 years ngina 12 years njengoba ngimnganga ngikhulise mina angikhuzile ngifuna uqamba bami yabo mina umfowethu ngumaster emgaqweni ukuthi ma ngi-enjoy ngikwazi ejele ngoba masigadayo ukuthi baba ngi-enjoy ngikwazi ejele ngaba nenhlanhla-ke mina ngifika khona ngifike ngithandwa abantu izolonto ngoba ejele bafike bangithanda bangikhonze njengana bakubona futhi ubona why wakwenza kanjani icala ube bona ngathi uyingane enenhlonipho ibunjwe into ngaphakathi yamazisa umuntu omdala ngaba nje ngakhonzwa nje la ejele ngisho i-cosmetics ithengelwe ibona kanje kuthezwa njengengane nje ngoba ngingane futhi bekubona lokho njengane mina ngitshengisa amaqala bengitshengisa isigebengu cha ayikho intaba phambi kwabo futhi nami ngifike ngibona ngingane yabo mabengekho ngiyasho cha kodwa mebafike ngiyabona sengingane futhi bangiphathise kwengane nami ngingamngela ukuthi cha ngingane ngafike ngikwazi lapho umama nobaba uthando luthi kamama nobaba ngithi experience lapha encane ulincane nakhona oluka 7 years mina lincane angisadinga more ngathi njengeminyaka eminingi u7 years ngoba mina ngahlala ejele ngase enjoy ngihlala ejele ngokuthanda ngilithola kulabantu ungakazi ngilithola ekhaya yebo bengikhuliswa ngalendlela engikhuliswa ngayo kodwa indlela ebisenza iqondweni yami angikaze no oyedwa ayinikela njengomama kumina kodwa bengihlale ngizwa amagama usunyoka eseqama ugwaqo ngaka kushiya yabona kodwa uthando likaManje bayizimhlala ejele yabo amunye engalithatha ejele njengendawo embi izolona mina ejele ngifike ngathola uthando labazali yabo ujele labanye liyabakha abanye liyabona njengoba ngalithola kwakufanele nje ayihleli izinto emele ngilithole kumele ngithi ukulazi kancane ngoba lapho kubuye nengqondo la kubuye khona ukuthi njengengane ngifisane empilweni ukuthi ngifisa ukuba yini lapho qhamuka khona ikhona qala ukubhala ingoma ngiqale ngisejele urealize kahle kahle ngomculi la ngibone khona ukuthi hawo sibuya zonke izinto cabanga njengomuntu futhi uhlala endaweni enothando kuyakwazi ukuveza ukuthi wena ubani unalephi khona cabanga njengomuntu kade ngilanyaka ngazi icabanga yebo bona bengazi ngiyacula ngilungisela umuntu nje ngidlulela hawo ngicula abantu hayi uyacula bo kodwa nje la ngibone khona ngahle kumculi ejele kuhlihleni lensizwe lapha ecabanga ngendlela yazi nizagxeka into omuyenze ejele yanganconywa khona wathi ayikho lonto yabo hayi iboshwe dryes wena futhi sesiboshana nabo jethi hayi ayikho into dawo iminyaka iyabheka mina kodwa ngathi eyokuqala ingoma ngiyibhalile nabajula ngoba abanye bazakhipha ngisho ngempesa so mfana utshela umuntu oyisiboshwa oyisigebengu ukuthi nishaya inombolo nayo utshela mhlawumbe ngelinye ilanga wena ubekukhanda inhliziyo yembe utshela wena into eningi ozinzile nomhlaba zikufanele kufanele ngabe ukho kwala nazi nayo into othalelwe yona ila ngabona khona lento angingabazi aqhubeka kuyimanje mina ingoma ezu29 ngibhala and every day ngazi usayikhumbula ngoma owayibhala khona ejele iphupho ngomuqala awusidonsa la thengiso yazini la uthola khona ukuthi ikhono lomculo ngilithole kanjani yabo ithi mina ngiphuphike hlala ekhathazekile lona likhala libalisa maye lithi uyihlo wafenge nalutho na ufuna ukufunge nalutho maye eshintsha impilo ngaze ngicasuke ngikhonsile wemzukulu nalikhono kawuguquke yeye mina ngiphuphike hlala ekhathazekile
ilona likhala libalisa maye lithi uyihlo wafengena lutho na ufuna ukufungena lutho maye ishintsha impilo ngaze ngicasuke ngikukhonsile wemzukulu nalikhono kawuguquke wabe seflathela maye kwasala incwadi efundeka kanje ngale khono lakho abafelokazi ubaduduze alahlekile amathemba wabuyise waesethungumelusi zonke izimve ey'dukile zibuyise abafulathela amakhaya bakhumbuze nabahlala emgaqweni akuphelile ngabo ngicela ubapha amaqhinga aphusile nabayiwe wathi inhliziyo ziphukile nazo abalimele kwezothando nabo baduduze ubatshele kuzolunga maye bese ubanika uthando olusha bese ufike emakhoneni beblomile ubatshele ngemfundo is the key ngoba ivula amasango evaliwe bese utshela lamadoda mawayeke nawo ukubulala abafazi awayithembile maye mina ngiphuphike ehlala ekhathazekile lona likhala libalisa maye lithi uyihlo wafengena lutho na ufuna ukufungena lutho ishintsha impilo ngaze ngicasuke ngikukhonsile wemzukulu nalikhono kawuguquke hayi izwile kuzwakala ngapheleleki uyazi ngoba singapheleleki bese liqala sokhundela yesibili hayi uyasebeyithola lapha ngiyabhala nje mina nje ngifuna beyithole lezi ngoma ngifuna beyithole kwi-album I think kumele sizame ukuthola umuntu ozokukhiphisa le album ayi ngingajabula kakhulu awuni mangajabula kakhulu ngabe kufezeke ifo lami ukuba mhlawumbe yazidana ilanga ngathatha khona isinqumo ngiyayeka le James phela ngikutshela iqiniso mina yazi into yenza ukuthi singadleki ngenjamisa yizo sifuna ingoba isingiyekho into ezosikhipha busy ngaleso sikhathi mase siyakuyeka kona kusizana ukuthi uyasiyeka isijamizo ubhizi uhleli nabantu abayibhemayo ayikho into yenzayo inini yakwazi ukusiyeka isidakamizo uzomthatha umnika isidakamizo la umkhiphe lapha umfama emsebenzini angithi yabo sephile enye impilo nabanye abantu abakhuluma enye language ini yafika bilonga kuleyo language uma ngabe ukuthi yazeni bafuna ukulingeka izimo zakhona lapha uzolingeka ngotshwala lapho konke ngiyasabuye lapha angeke ukuthi isidakamizo yesixtame sithinza hlala emgaqweni usiyeka nje isidakamizo ngoba bhemile balapha ngwami nami siphinde ngibonisa hayi usathinta indaba yabangani ukuhlala nabangani ababhemayo ngesikhathi umncane ungathini enganeni njengamanje esakwenzayo lokho like uthe lapha ko grade 8 uqale wahlala nabantu ababhemayo abakhuluma indaba yokubhema abangani nje abadala kunawe like ungathini enganeni eyisondeza nabantu abanjalo njengamanje cela nje ungayiphendula ngalendlela ukuthi oyisondeza nabantu ababhemayo ngoba kahle kahle inkinga kubona abantu ababhemayo inkinga umuntu oqala idakamizwa buyi nje lento lento ifike kanje mina nisongiyalazi uma ngiyalazi iqiniso ngiyagxila entweni ezakho umuntu masonke isikhathi yizi noma ngathiwa mina akutholanga lokho ekhaya ngakhe kanga kodwa ngihlalile nabantu akufuna uqamba manga abakhiwe babunjwa ngento ukuthi bayizingane bebunjwa abazali befuna ukubona ikusasa eliqhakazile abazali kubona buka yazi benze njani beqala abaningi siyaluleka ukuthi njengomuntu uyiphatha kanje uyazi iphela kanjani yabona nabangani abangalunganga ohlala ukhuzwa ngabo akubona kahle abangani benyama kanje sokukhulunywa ngabo obhiya ogwaye ubani yenye ukuthi sizelule siyitholile yazi phelephi siphile kanye nobhiya emathavela zasisha kanye nogwaye emakhoneni sasakhala ngabangani basibulela yabo kodwa yithi besidonselena khumbula labangani bengasikhumbanga ukuthi inkinga ubani la asayithatha njengomngani na umngani ukuyakhuza kuthiwa ikhulwana nomfana kasibani sure wena ogxile idakamizweni nawe ngapha ubani wrong angithi yabona ukuthi kahle nonke ngisesimene esifanayo kahle nimunye imuphi umngane ngimele kuliwe naye lo isidakamizo straight yena mngane nisifundeza naye yezwe lona isidakamizo uyena mngane ngoba lo mngane uphinda kakhulu futhi uyazi athini uma ubuza wona ikusasa lakho uthi ngabe kusasa ungiphatheleni ngisho udakwe isidakamizo aphendule eqala athi lo sesaqeda ngayo yabo kusele isidumo kuphela usithumele emhlabathini nya ngoba phela kahle sitholile sifeni lento yezwe lona isidakamizo sikhokhi
ngizokusho lonto asikhuphi asijabulisi futhi Ngeke ngakuza ukukhuluma ukuthi ubugebengu ubenze kakhulu ngoba usubhema idakamizwa lezi heavy kunobugebengu obuningi lapha eSouth Africa kubanjwa abantu inkunzi kubulawa abantu inkunzi kungathini kuwe ngama numbers ngoba emakhulu kangaka ngabe idakamizwa inamthelela muni idakamizwa zingaba nawo umthelela yabona idakamizwa zokutshela mina yabona idakamizwa zibandakanyeka emacaleni enzeka edolobheni makutshela iqiniso namacala enzeka emalokishini emakhaya la okugqekezwa la ngemakhulu kakhulu uyabona la macala amakhulu kakhulu okuduna kweimoto banjwa abantu imoto zabaphuca imoto zabo ungithi usakhulu kusengiyona amaphara lawo labantu ekuthiwa sibizwa ngamaphara iphara ligcinizelekile njalo kwenzeka into ebicatshwa nguyiphara igcinizelekile ungakuba iningi labantu abantshontshe imoto abafane bone lababizwa ingane zomathretha abahloniphayo emakhaya bayikona konke kodwa thina siyakwazi ngohlala nabo la emares bakusakubuka la eThekwini sengisho ukuthi impilo yephara yebo siyakwenza ukubhedayo kodwa hayi sonke iningi lethu liyayiphanda ngendlela eqondile futhi alikufuna ukubhedayo kodwa la ithola seyithwala izono zabanye abantu abenza into ebhedayo hey that's idakamizwa sonke isikhathi azisholele endleleni efanayo ngasonke isikhathi azisimazi ngikhuthuzisa mina nazo ukukhuthuzisa khumbula asifani ingaphakathi lethu vele izolona wena mhlawumbe nenhliziyo yami mina nenhliziyo ngiyakusaba nje ukuchitha igazi ukwenza into embi umuntu ngiyakusaba kodwa ngangena edakamizweni ukubheka ngizokwenza ngithathe umuntu kuba ngizobona kuyicala lokho ngiyigwala khumbula angeke ngikwazi ukwenza lokho ngingamgqizela ngiqosha amathini kodwa ngizofela isono sakho wena nenhliziyo yami ukwazi lokubamba inkunzi into ebasela kakhulu bonke laba ababamba inkunzi ababanjwa bona abantu ababafila ila bangenzele lutho abambe ecoshela amaphepha labuka njengenhlanya uze kube ngatholakalanga yena abantu bese bengayisebenzisa ingqondo sebeshalo ongenzele lutho uyambona nawe ucoshela amaphepha njengoba ecoshela amaphepha osho kahle kahle lo muntu unesineke sonke sokujulukela into ayidingayo mubheke umuntu obamba inkunzi kana isikhathi kubamba amaphepha ngoba ukwazi ukuthi aphuma athola imali fast manje eyisamba sithi ngisocosha amaphepha anginambukela phansi ngisho amaphepha mhlawumbe phile kona umunye umhlaba futhi nawo uningi number zakhona yebo lonto angishongo ukuthi ngiyalifikela i-drugs yebo i-drugs lwenzile umonakalo omkhulu kodwa akubona bonke akubona bodwa abantu benza ama-drugs abenza wonke lamacala anyantisa igazi umuthi uyabheka lamacala anyantisa igazi isikhathi esiningi awenziwa abantu abadla ama-drugs yabo thina ethi inkinga incane kakhulu ukuthi sikhishwe lento eleke sibhekise drugsini kuphela mawucabanga izidakamizwa zingaqedwa kanjani mhlawumbe ziqedwa kanjani ngoba mina bake bathi abafethu engikhuleni engihlala nabo bona amagili neqiniso uyazi uyalifela iqiniso yazi mase ngithini mina ngithi mina iqiniso okay liyabulalisha uthi ngcono utshwala ngoba buyalalisa bona ayikho inkinga mase ngithi hayi ke ufela iqiniso yokuthokozela mhlawumbe ngizoze ngibe yithonga elihle ngoba phela ngasonke isikhathi ukuthi ngelihle kumele wenze into ezinhle lapho nawe uzobuya ngebuhle lapho ayikho inkinga enjalo idakamizwa asisoze saphela tshela nje iqiniso mina asisoze yabo asisoze ngoba labantu engimele ngabibona bayiqede yabo ibona bamukela noma bathutha ukuthi zingene ngicabanga ukuthi uyangithola angifuni ukuthi izulu asitoliko izulu asitoliko ngibe umuntu omubi ebantwini mawubuza abomndeni ngodaba lika mama wakho bebethi kona bebechaza ukuthi njengoba bekuveza ukuthi beyisiqhamuqaqo okay ngakwamukela lo ngikufaka futhi enhlizweni ungakuba manje zonke lento abeyisho ngasangilimazi nje ngithiwa ziyabuye ngqondo lutho sengayitshela ngazamukela futhi ngihappy ngazo ngikuthiwa unjani umama igcineni ngiyafisa umaza inkinga kuyasho ukuthi wena anganoma agcinele kogoli into kanjalo angikazi abakazi bagcile bangikhathalele ngoba vele ukuthi abakazi babe nendaba na like lapha osuka khona abohlangothi lo ma wakho bona bekho angibazi kwakubazi chithi mangikhuluma ngazi uma angazi kwahlangothi labo kuthi mina lento ubaba noma behlalisene kanjani cha ngiyazi ngoba mina ngigcine sengisala ngapha side nababa incane ngikhulisa ubaba nawe seyihambela ngina 2 years
nawo baba eseseledwa ke nodadewabo udadewabo eshadile kaZuma usebashada ubaba semashoni baba washo udadewabo ubaba omdala ushade kaZuma ozele imigegede nabo lemdala ekuyiyona efika ngithwesa ubunzima ucabile unenhlanga ubani wayekwenza usiko kusho ukuthi lapha lokhu ke khambisa mina nje ngokuzonda impela kusho ngiyenziwe usiko ngisemncane ngithi kwakusekhona baba dethi ayibe njalo ngiyabona bafo ngoba ngumuntu omdala nengqondo egijimisa ayibonayo ngiyabona la usufuna ukuyakhona yabo ngoba usufuna ukuyakuthenini ngoba ngazi lapha esedini labo mama pho ngenze lo kanjani usiko ezolona ngiyayibona lento usufuna ukuyakhona angithi njalo bafo cha kunjalo why yazi ngibonani ukuthi wagxile engcabeni nami leyo nto leyo mhlambe ngelinye inyanga sobe sikhuluma ngezolona khona kufanele ngabe khona lento oyibonayo yebo lonto ngoba ngokwesintu phela sina sabantu besintu ngesikubalekele lokho noma singaphesheya overseas senzeni sabesintu sina siphila isikhuliswa ngesintu ezinye izinto siyacindezeleka kanje senze into wrong ngenze ukuthi kwaphambisa khona lapha esintweni iziphi inhlobo zezidakamizwa ezisebenzisa cha kwenziwa manje ngisebenzisa lokho kona kuthiwa iwunga ithika uyisebenzisa ithiki bengiyisebenzisa mfutha ngibona ngoba lokhu uzichutha intshebe ngikuchutha intshebe lokhu uzichutha nje engathi kunezinto zizwa ehamba kuwo okusho kahle mina ngiqala kuba nentshebe bekujabulela futhi ngizokhuluma iqiniso uma ngizophethe ngifike nayo ukutshela bekujabulela kuba nentshebe ngangikube ngizingitsangi kubona senginentshebe ngangikuba yazeni abantu abadala nginami banayo mina ngimncane ngibona nje ngihlikihlikana mina 25 years iminyaka manje ngo99 mina ngisemncane kakhulu i2K ngo99 cha ngibona i2K angilona ngisho njalo ngayiphi inyanga ngoJuly akuna akubi kangako November December akubi kangako cha ayithiki razo yami ngicela mhlawumbe ngayibhema 2 days ngabona ukuthi ifuna ungithathele ingqondo straight awutshela umbukelo sekhathi ithiki yenzanani ithiki babukele ngempela bengicela nizame ukuthi noma ingane yakho uyibone ukuthi isidukelela ngalona le drugs ethiwa ithiki zama ngayo yonke indlela mzali ingane niyisupport bakwethu thina shawo ukuthi abazali abasupport ukuthi sibone sisenkingeni afuna usigcinezela ngenduku naye angazami asisize eqala ukuze abone ukuthi ahluleka mase sigcinezela ngayenduku ayikho inkinga i-drugs bakwethu i-drugs elingozi kakhulu ingayimosha impilo yomntwana ilimaza ingqondo esemncane engaphinda abe yilutho ngokuba agcine semthathela ngisho ingqondo esehlanye kunomama othi ingane yakhe seyahamba bayisa e-rehab iya right ayisabhemi kodwa manje iphanjanelwa ikhanda kunjalo ithiki bafowethu angazi noma ngobuntu strong ngobuntu kunabantu abayibhema ingabenzi lutho kodwa hayi ngoba ingabenzi lutho ngoba ungababoni ukuthi naye abahlanye khona benza bona ingqondweni ihlale vele nento ezoyenza ida ngaphakathi iqeda amanzi yabo noma kumisa imthambo cabanga umuntu womthambo ayisami kanikazi ngokubayini ezona ithiki ingozi bakwethu sami ngazonke indlela ukuthi indawo lingane niyazi ngezinye izilawo ngoba nanhlala nihamba ngazo zonke nihambe nazo zonke ngasonke izikhathi kodwa zamani ngakho kusemandleni unoma kuthi uyawela esidakamizweni ithiki bakwethu ibulala kusasa yabo isidla amaningi esakeni uyasazi isiZulu badoda mathiwa isidla amaningi esakeni Ngokusula stokile mina ngimntwana engqondo esheshayo. Nokuyibuka nje into kanjalo boze kuthiwa abantu abaningi ngoba ukhuluma emqoqweni uzazi kanjani into kanje. Njengokuthi sina ngahlakani ngaphi nje ukuhlakani lokwendalo. Akudinga ukuthi ngize ngesikoleni yabo. Mhlawumbe ngakho sigcina nje wakho ngufisa ukusizakala ngani. Awu Nkosi yami. Gcina ngoko konke. Ukuqala nginako konke ukuze ukwazi ukuphila kushintshe kokunye kube ngalendlela ekufanele kube ngayo. Uphume ema-drugsini. Ngeke ngazama bakwethu. Angazama ngithi nami ngithangi insizwa ngizoke ngizame nje ngathi angayibamba ngithi kwabo 3 days akune sifo ngahluleka hayi ukuthi ukhuluma iqiniso ngazaca ngami umntsholwane engangwa ngathi ngumqwayi bomungibona ngazaca ngami umntsholwane ngathi ukhothwe idlozi hayi ngagcina sengisithatha isinqumo sokuthi ngibuyele ngoba ngangikwenza lokho nabantu engiseceleni ngwaba yabona khona abangazi nginemali khona abangazi bangibhemisa yazi into enkinga bafu kunalo uhlelo mina engilazi elikwazi ukwelapha abantu kodwa before ungene rehab uhamba mhlawumbe inyanga yonke njalo ngolesini kumele uye kubona kuyokhulunywa nawe utrain ingqondo uphinde uphume ubuyele emgaqweni ngolinye lesine futhi uphinde ubuye kuze kuphele lenyanga le bese ke kuthi mase kunezikhala
bese ke uyafika uyathatha uyahanjiswa manje abantu bahlula uku-attenda lama session awu so madoda yalinto ngiyazi ikephi ikhona le ngiyangayithola into kanjalo ukuthi ikhona la inkinga ke bafike bakutshela fika ungabhemile lapha yabona ke uzofika ungabhemile ucabanga ikhona into azoyikhuluma uzoyizwa ungabhemile ngoba ucabanga ukuthi buhlungu yonke ingo lomzimba oqala kuhlale ngisho phansi akumeki lalela la engisho khona for ama session ufika ubhemile yabona la ba right ngoba ngisho namhlanje uthatha usiwe rehab ngololu suku ofika ngalo abakwenzi lutho obusuku usabhemile baqala ukusebenza ngakusasa angathi kuthatha 3 days ukuthi uarresta ukhipha umphefumulo angiqinisile kulapho njengoba ngithi nami kwaba 3 days angithi sukise khona la idenge egazini phela yabona ke lapho isikunqamula straight ngoba usungasadle ngisho ayikho into engenayo njengoba ngiyeke into engenayo ikho futhi ephumayo wona nje udliwe yinhlungu buhlungu ngeshihlo ngisho unwele yonke into ayinto engebuhlungu ugcina ungachazanga kabanzi ngokungena kwakhe ejele nokuhlukumeza kwakhe ejele ugcina ususichazela lapho usunethezeke khona sekuthola uthando ongakazi uzulithole ngaphandle uyazi nawe endleleni uhambe ufica idinti mase kuyaphoqa ukuthi ujombe kodwa ayikho inkinga ngizobuyela emuva ngoba manje inhloso ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kumele uqale ubheke emuva ukuze uye phambili ayikho inkinga shuthi la ngangena ejele ngosuku lami ngitshela ukuthi ngigwetshisiwe ngigwetshiwe enkantolo elivumile icala ke nje ngagwetshwa ngosuku lami nje lokuqala ejele-ke kuba nemithetho yakhona yonke indawo enemithetho hayi nemithetho yakhona kuba ngisho omunye umhlaba lwana futhi omunye umhlaba ziningi into ezenza ngaphansi kwaloya mhlaba ezibhile ngakhona loya mhlaba ongelela futhi uyithatha ukhiphele ngaphandle yayibona kuthiwa kuphelela phakathi uqala nje ufika kushawa inombolo njengoba eshawa inongoma kunamagenge okuhlukana kwawo mabili ama-26 nama-28 usho la magenge nje wemabili ukuze yazuza abantu landa iqembu lande nelinye kuzomela lenze njani ukuthi kuzomela litshele umuntu ofika ungayishaya inombolo i-26 izovela imela iminyaka ngithi lilalela yabo usuphahlala ijele uhlale kahle kumele uze ngale 26 ungayi ngale 28 ngoba bazokubhebha yabo hayi cha ngikhuluma iqiniso ithi lemsula su yayizwa leyo nto alright tesebenzisa ngisatshweke into ebesebenzisela ukuthi sisabeke impatha ngasonke isikhathi ize ngapha ukuze zonke into eziyimali engena nazo ize la bona mina ke kwaba ngcono kwami ngoba come over lese ngikuclever sengihlala negebengu la eminyango sengiyiyona vele inombolo ngeke lokho la ithona sihlala ukuthi ushayelwe bese ngiyona inombolo besho mhlambe ngenze okuthizeni mhlambe ongenze ukuthi ngiqine nami ukuthi cha insizwe enombolo isigqivizo ngaba nento ngathi ngiyena ikengeningi yasephoint ngayifica phakathi ejele iyangazi hawu athi ngena njalo amenyezwe lokho manje ngisho makilokile abanye besebengazi ngishejele abangazi bangibona baza ngithi ngihamba negebengu leminyango into engizenzayo la eminyango negebengu seyifike ixoxa phela ngaphakathi hayi ngenithu makilokile hayi ayidlali noma mhlawumbe iyakhomba into kanjalo ubunzima bami ngeke ngabukhona ngoba sengibe inombolo nami ngizosho nje kugcwala umlomo mina ke ngayithatha inombolo ngathi ngithatha le nkulu nazo zonke ngoba ngabona ukuthi cha iyona ngathi ihloniphekile futhi ithathe kancane ngezela iqiniso uyakuthanda ukuhlonishwa ithathe kancane nangithini ke mina angifuni njalo kubuye ngingaphansi komunye umfana ngizomunye umfana ayikusungi endlela thathe somele phela qinisekisa ukuthi cha uyona ngempela inombolo nenzima okudlula kubona ukuze kuthiwa ejele thothi umuntu ogwazekile for no reason lapho uthi umuntu uyaphakama ibizo ukuphakama cause into engidlulile kuyona futhi engayiqhinyi ngayo kodwa engiyona yimina ngaphakathi futhi engiyishintshe kodwa ngakuchazela ngayo ukuze nawe ubone futhi ungafisi ukubiyo hayi nami ke njengensizwa futhi eyithemba ungenza noma yini ukuze ibuse phakama manye amadoda ikwazi ukubeka umbono phela indoda engenambono iyafana nomzimba ongenamphefumulo inkolo engiphelele kuyona leyo hayi yafana umzimba ongenamphefumulo ukuze nami ngibe nami umbono entshona ezenzekayo hayi cha ngakwazi ukwenza lokho ngamlimaza umuntu ngale kwesizathu cha lapho kusekumele uchoose ithi indlemaza umuntu noma impatho kulimazeka wena njengawe ke wena yini wayikhetha lapho i-protection yakho ba wena ngithi ninikele ngawo uzuba i-protection yakho futhi yabona uvikeleke entweni ngoba cause ungayishaya inombolo awazi umuntu uzoqhamuka lapho ukugwaza
without no reason bafeza izidingo zakho ngawe yabo lona sangigwaza ezinye ingane ziphuma seyifile emajele hey zifena into ezingayazi engaxabananga namuntu yabo lona esho ngasonke isikhathi tshela nombani kuyobe kuphoqa nombani hayi ngoba usuke lahla ukuthi ayigcine ayivikelene nomphefumulo wakhe nenyama yakhe ukuthi aphume saphila okuningi wakhe ngelinye ilanga ezinye inqumo zokungena enombe selinqume kanjani ukuthi nazi siphume siphila ayikho umuntu othanda ukufa bafisa emhlabeni akekho lapha na emndenini ekhaya mawucabanga ukhona umuntu ongaba umhlahlandlela ekutheni sithole umndeni kamama wakho anginazi ubani umuntu ayexoxa cha ngathi ukhona awukhona impela ubani ngizothini angazi ngoba ubona indlela engiphathe ngagcina ngingasabazi nokuthi ubalamana kanjani ubani ngimbize ngobani mina kodwa uDudu Zondi uDudu Zondi yena khona nje umdala no yazi bazongithinta abantu bakini izofika kubantu bakini lento la ebengiye ngizwe ukuthi ayena impela nomndando ngoba beyangixoxa ngobaba umuntu kanjani yezwa lona ngigula kababa into kanjani emazi noma ongenze ukuthi yena uyazi futhi ukuwala ikhona le ngathi khona oMaritzburg noma kumafakathini ukuthi angisazi into engigcina incane kodwa ngiyazi ukuthi likhona nalulwazi lithini lakho lokugoqa mfowethu sihamba ngithi mina ke sengigoqa kulomo zamlandela flathela zimkhuluma inqomiyama ngiyavula bona bana bezungeza begcwele izinto ngamahlezi awusuka madoda amakhompyutha amcela ulwazi hayi mina ke bakwethu ngiyabonga nje ungephi indlela bokuqala ngibonga ukuthi sinikeseni ukuthi nizolelela mina yize noma ngingengakanani bengicela bakwethu njoba la besidile nje kakhulu kwezidakamizwa angisho ukuthi thathani ngani nifaka induku zenindawo endleleni induka yakhe bafowethu ayisoze futhi yakhe unaloko liqinisa moya ekhanda umuntu yenzele ephuzweni into ngoba ethi vele ngizoshaya yabona into eqinisa nje ngomuntu wesilisa kanti ayikho into ewakushaya umuntu wesilisa njengamagama ayikho into eshaya enhlizweni sho kushaya ngesithini lesiphungweni kodwa manje kushaya ngegama lenhlizweni ivuka lenhliziyo ayinto ezweni emhlweni enhlizweni sengakholwa ukuthi umuntu yakwazi ukumshintsha ngomlomo nje kuphela ngoba nakho nawe impilo yakho yafa ngamagama angemahle owakhula ngawo kunjalo futhi ngamagama amahle yakwazi ukukhamba umkhanda umuntu obheka isandla isikhathi esiningi sengisebenze nezimbi isandla ingahlathi ngasonke isikhathi siyabhidlisa isandla kahle kahle sifuneka la sekubona khona ukuthi into ngempela ziyaphuma kuyonakala impela manje sekuhlula ufanise no breakdown ukwazi ukucosha impilo zabantu seyinengeleweni ukwazi uyithatha phethe isibhamu esingaka ethi ngiyadubula ngomlomo afika khulu umuntu asehlisa isibhamu afike lokuyisola ukuthi into lethi unembeza yabo lonto inhliziyo enhle akufakwa ngenduku akufakwa ngesandla kumuntu kodwa kuyakhandwa ngamagama since ukhulu nami ngicela ingane sonke isikhathi ngisebenzisela induku ukuthi aziyeke khona into abangayinaki abantu emphakathini umuntu yezwakala ukuthi hayi khona sebebhema ama drugs hayi skimana sikasibanibani yazi mesebenzisa isinqumo uthi hayi vele ushawa into ibulawe ishisa no barong kodwa imithi yabheka abantu abadala abanengqondo nesibukele kubona akekho noyedwa kubona owaqhamuka nokuthi before sikwenze lokho ake sinikeleni thina esicasukile ukuthi bazame ukuthi bashintshe impilo zabo laba sibosizo bathatha isinqumo sokuthi abashawe babulawe suswe lana ayiboshwe lezinto khuluma abazali lapho umphakathi ubonakala uhudula inyawo uma uza ngaseyidakamizweni lapho uthini kubona umphakathi ayihudula inyawo ngiyaphikisana nokuthi ayihudula inyawo ihudula cha ukuthi into azenzayo uzenza ngendlela errong ubona ibhebhezela lento ungakuthi sizwe abantu kuthiwa abashawa babaleke abantu base ingakanani igenge esiduba emakhaya ngenxa yomphakathi ukube wona njengomphakathi kwathi wahlangana nje behlangane nehholo kuthiwa siyabashaya namhlanje hlangane netholo ono 50 rand onobani bani hlangane sibayise rehab labantu ukuhlanganyela sisandla sendle emnyama sinamandla kakhulu ninge singakwenza and akekho abakwenza lokho nginasiqinisento engingithule ngiyibuke ngisho ukuthi mina okusho ukuthi kahle kahle akhoba babemizi la akhoma babemizi abekho babemizi sibone nje idumbu kuphela thina yebo angeke kuyindoda eside kahle esabheke ukwakhela umuzi ngelinyanga mhla izithule yona indoda nakho kodwa uyohlangana nomuntu yakho ukuthi ayibulawa
isibongo siyovusa ubani yini wena njengendoda ngoba ngiyazi mangaqhamuka yedwa ilapha impela uholi basakuthenjeni ufa kwenja ufa ngithini kwenzalo yakho khona nomuzi wakho kusasa awukho sibongo siyafa nya akekho noyedwa bonke labantu abazibiza ngamafura bathi balekele emphakathi bathi balekele nje igama lisebenzisa inkinga kakhulu futhi abalekeleli babhidlize yabo njengoba nithi nibashaya manje nibashaya behlala ngene khona uthi akasebenziseni ukuthi asukelele abaleke ngoba anibaningi nje imali abahambe bashaba sabalala endaweni phinde bantshontsha futhi bathethweni imali zigibele bayahamba nje ziyanda inkinga ukube le effort abayisebenzisa mabeshaya amaphara bashaya abantu abadayisayo ucabanga ukuthi ningakhona mhlawumbe okungalunga ayi yabona ke lapho ngizokubeka nje ugcwala umlomo abona thina indle emnyama nganoma sithi indle emnyama impela ngoba thina ithina sigxila kakhulu indle emnyama edakamizweni yabo kodwa ayikho nenyoti indawo akezo la kuthiwa khona ushaya umuntu odayisa idakamizwe yazi ngoba nina banemali yabona umuntu odayisa idakamizwe uyazi nihlangane nezikomiti uyabheka ukuthi ubani ikhanda leni bese fumbathisa yena imali uyazi ukuthi isinqumo asithathe engakhulumanga lo asonke isikhathi bahlale bedila naleyo nto yabona kodwa imali libulelezwe imali libulele unemali lo muntu yenziwe lutho ngoba ngisho iphoyisa wakalo alimbophi lo desidakamizwe libopha lo thengayo yabona ubheka lisibheka kanjani isidakamizwe ngikhuluma ngento engiyazi mina yenzeka la sesiboshela ukuthi la sekuyigame yakho siyazi uqhamuka ivini amaphoyisa noma ngabaleka ivele nitse ikubophela ukuthi yazi ukuthi uyabhemunga ayizolona ayilo ya kodwa yazi nokuyibona mengakhona la kudayiswa khona siyowenzana thina sesithuli siyabuka ngoba phela sinavo sibuka nje into engelutho thina sodoti kahle kahle nje into engelutho ayikho into esingayenza sayikhuluma eziwa abantu ayikho kodwa ikhona mfowethu ngoba nibuka nizoqwashisa abantu kanje ngicabanga ukuthi kukhulu lokho nakho naseke nomuntu onjani ungahluleli iningi lethu nabantu siyahlulela yabo umuntu ngasiqinisa ukuthi olalela lento le esiyenza noma uyibukelayo umuntu ongahluleli ofisa ukuthola futhi ulwazi nokuthi inkinga ezukuthi ngayixazulula kanjani nengane zami ngayigwema kanjani ingapheleli bayingosana abantu abafuna ukwenza lokho ngoba ningi obheka njengoba ngishini iningi ifisa ukuyibulala ingane zazidla idakamizwa njalo kodwa mama abantu ekuthiwa yinseko nobaba abafisa ukuvula imizi ngamanye ngeminye iminyaka ezayo iminyaka elandelayo simi isibongo ngathi ayiqhenye naye ngisho sala lokho bandawo kunani nodami indodana yami yangakhela umuzi ezolona sizama ukusebenza ukuthi ilungise impilo yakhe kodwa ngithi mina umphakathi hayi cha awukwazi ukukhombise njengabantu angizithini abaphokophele ekuthenini kulungiswe lempilo edakamizwa ukuthi iphela ukazi noma uyenza ngendlela errong uyenza ngendlela errong wenza nje ngendlela errong why ngakazi kube khona bonke labantu abacabanga uzocatshanga kwenza mina ngiyiphara ukuthi nayi inkinga abakucabanga kodwa umuntu uyabheka yazi mengiqala ngoba ngingazenza angizange yenziwe ubheka ngenze kanjani ukubambisana nje ababonke yabo nohulumeni lapho uzongenelela ayibona uma ukuthi nayo unayo inhloso uyabona inhloso sangenelela uzongenelela nalo uhlelo lamakalixhasi nje Nkosi yami njengoba ngisho manje unenhloso yokuthi angenelele ngingakho kuveza nje kanje ngingakho bengifuna ukuthi hayi bona ukuthi isikhathi bengingafuni uma uthi nayo inhloso yokuzingenelela kodwa thina singabantu beningi esingakwenza bumbana kwethu iningi okungenzeka nohulumeni futhi ayizwisisa kahle into enobumbano labantu bobu uyabona sizonakala yabo ayizwisisa ngasonke isikhathi uma sigabambana kubantu sezinto ngendlela iright siqale kuqala into ngasonke isikhathi indlela ihlale neside elihle neside elihle uma sisibeka leso sizazi sibheka ubuhle baso nesibheka ububi baso uma sibashala kuzokwenza ukuthi kwenze ukuthi akusabukhona ukuthi akusabukhona ukuthi akusabukhona ukuthi laba babuyele emakhaya akasekho uzoqhekeza labantu okay masibebhekelele lihle ke iside uma singenza nje kuzonzeka kanje angithi yabo wena ngathi ungijaha ngewisa nihlangene nobra bakho lapha sengekubona ebusuku nawe uyadwavuza ngiphethe ugaphu wami nami ngiyiphantele imali yami ngiphethe funa ngizokwenzani enye inhliziyo embayikhandi bayini bona ngento abazenzayo angithi yabo wena ngami umuntu athi kujaha ngewisa mina la geje kabuhlungu kabi lizweli ibhawudi dlula lapho ngeke umyeke khanda ingqaba niqala iround njengoba uthi yenza lithula inyukile izinga lensingi lenkunzi kade belibashaya amaphara
afuna ukuhamba nje la azokwenza isabimali kodwa nami ngabekezelela ngiyazi yabona bonke abantu bathoba inhliziyo ukuthi yabumbane niyadonsa nobeka la kulayelana bafana bambekezelana sanenzela into kanje nizosizakala mfethu inhliziyo zethu azinto ezikhulu inhliziyo ngisabeyazi abazali yabo lesimo sibhekene nazo sikanye simoya kanye nazo yazinto ey'nkinga abantu abazi ukuthi lento uma wayiqala yiyeke bayitshela ukuthi nikhulula abathi but most abantu sebene ababukela MPTV1 sebene understanding ukuthi kwenzakalanga lapha ngokuba yena engangaza ibheme kodwa umthathe umbeke lesimo engisona mangabhemile uyazi ngafuthi ukuthi intamba ilengisi engabona ukuthi ngcono ukufa yabo manje understand wena lo yabo kufanele ngi-understand umunye akutshela ukuthi hey yabona mina adlala amaphara arostanga ngokuqeda ngempama mina ngisho kimi mina akazi lonto yabo yazi ikona konke lo sanhlangana nengqondembi ukuthi akubulawizo ngabe liyalungiswa njalo into i-MPTV1 ihlanganise abantu abahlala emgaqweni nabahlala endlini at least manje akubakhona sebene understanding ukuthi kwenzakalani laba abantu basenkingeni badinga thina ngandlela thize ukuthi sibalande angizwanga umbuzo wakhe ungiphindele futhi akona umbuzo bengisho nina bendlondleni ophaphe ekhanda kamete omemezayo akhalela iluthiko lalajamali kuseqedwala awunena bakampudu bomfushe ngegazi nina bakasheshiliza ngedidi olimahulu limhlabela impedule nina bentu lebanodonga kwela kithi kwabheka uZulu mase kubuke neze lafika lana nina besilo awunina bendla mhlathi madoda kamayekisa nina bakadala inyebo awumadoda nina bazukulwane bakaphalo madoda ngiyabikelela zonke izifunda nakwandebele sebeke bangikhomba ngenjumbane bathi hey wena yini ungasithinti thina kwandebele yini ungasithinti leSotho yini ungasithinti kuphi bafowethu ngiyabingelela kuzona zonke indawo bafowethu ngeke ngawaqeda amakhosi bafowethu iMPTV1 i-channel eraise i-awareness nezama ukuthi abantu kumele be-understand inkinga esinayo lapha eSouth Africa ngoba eSouth Africa sinenkinga mfowethu sinenkinga enkulu kakhulu it's sad ukuthi babili bathathu abayibonayo bafowethu mangabe uboqala ukuba ingxenye loluhlelo siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ukucindezela kwakhe ibheli kuzokubeka emathubeni ukuthi makunesinye isiqephu esisiposayo uzothi mawungena izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke bafowethu siyacela ukuthi bejoin i-membership i-membership izosisiza ukuthi sikwazi ukuhamba seyikoleni nabafowethu abanjengalapha ozofika ekhulume zonke lezi zinto lezi ukuthi yena mina impilo yami mina yonakala kuphi yawo yonakala ka grade 8 umfundi ofunda ugrade 8 oseyitshela ukuthi mdala ngoba esephume eprimary uzoba nesinye isithombe mfowethu uma sifika sizokhuluma leyo nto leyo naye uya understand leyo nto leyo sifike siphathele izingane ama uniform sifike siphathele izingane ezicathulo ngoba nanendlela umuntu asuke egqoke ngayo esikoleni wena ungakubona ngathi into engekho ukuthi hayi nathi kwakunje inomthelelo omubi leyo nto enganeni ekuzethembeni yabo nje mfowethu ukuzethemba yabona mina mangiswenkile mfowethu ngiphuma ngiqonda intombi ngiyibuka ngqo emehlweni mfowethu ive already ngivele ngiyithwale nje vele yabona once ngagqoka into engekho right already sengifila small so manje ingane esikoleni phakathi kweingane eziningi ezigqoka iuniform ephelele yona ingagqokanga iuniform right already leyo ngane ithi iphume ekseni usuku lawo selivele selfile isuke isiyibusa kuphunywa nini esikoleni so abantu masithi abajoin i-membership sisuke sifuna bejoinele ukuthi nangithi by January ngizobe ngihambela izikole kodwa ngenxa yokukhula kancane kwe-membership ikhona okwenza ukuthi manje ngigcine ngingakwazi ukuthi ngifinyelele ezikoleni sikwazi ukuthi sifeze inhloso ye-MPTV1 angizukwazi ukuhambela ngisho zonke indawo lezi zokuthi sihambe senza ama-camp la sizohambe sikhuluma khona koMpumalanga ko-Pretoria kuphi lapha ongihlasele khona idamu ngifuna ukuhamba ngifike lapho kodwa ngenxa yamandla ngigcine ngingakwazanga ukuthi ngifike nanokuthi abantu abasemandleni bangikude nami angazi noma bayi-understand i-vision yami ngesizwe ngoba mina it's all about mfowethu i-South Africa lena ngibona ikusasa layo likhali yilonda uma intsha igcwele emgaqweni kanje ngakho-ke bafowethu siyacela silekelelana bafowethu siyiphushe lento yenzeke mina igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka le kwaNongoma madoda esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi ngakho-ke bafowethu mina sengincenga